twongeye kubasuhuza aho muherereye hose. Uyu munsi turi kuwa mbere tariki 21 ukwezi n'ukwa kane umwaka wa 2025. Kuri uyu munsi rero tugiye kuba twagaruka ku makuru ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho ngaho ni Goma. Hari amakuru menshi rero ari mu uyu mujyi wa Goma agenda agarukwaho. Biravugwa neza ko M23 hari byinshi yaje kuba yavumbura, ndetse hari ibitero simusiga byaje kuba byagabwa ahangaha mu mujyi wa Goma. Amakuru menshi rero ari kuvugwa muri Kongo, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Goma, harimo nko kuba perezida wahoze ayobora kino gihugu bamwita Joseph Kabila, ko yaba agiye kugera muri uyu mujyi akagira byinshi ageza ku baturage. Ni ukuvuga ko agiye gutanga ikiganiro hano ngaha mu mujyi wa Goma. Biravugwa neza kandi ko uyu mugabo ari mwe mu bagabo bari kugenda batera ubwoba perezida usanzweho bamwita Tshisekedi. Biravugwa yuko perezida wahoze uyobora Kongo ari we Joseph Kabila. Biravugwa ko yaba ashaka kugira ngo abe yakura ku butegetsi Tshisekedi. Rero hari byinshi biri kuvugwa ahangaha muri Kongo. Ndagira ngo wicare ku gatebe kawe ubundi uhanga amaso televiziyo cyangwa se telefone yawe, ubundi uyerekezeho amatwi n'umutima, maze nkugezeho byinshi cyane biri kuvugwa muri Kongo. Ikindi kandi ndagira ngo niba ari bwo bwa mbere wagera kuri channel, akaba ari bwo bwa mbere ukandagiye hano ngaha, ndagira ngo urebe hepfo ya video yawe, ubura amaso rwose uharebe, ukande kuri subscribe. Numara gukanda subscribe wibuke gukora ku nzogera, maze nayo uyikandeho kugira ngo n'amakuru menshi cyane kandi yizewe acukumbuwe ujye urahita uyamenyera ku gihe. Twagiye rero, reka tuhere ku nkuru ivuga yuko M23 yaje kuba yavumbura nyuma yuko ikoze isaka simusiga hano ngaha muri uyu mujyi wa Goma, ndetse M23 yaje gusaka umujyi wa Goma wose, ndetse isaka bitunguranye nta nteguza. Nibwo yaje gusaka mu birindiro bya Sadeke. Igeze mu birindiro bya Sadeke rero M23 ibyo yasanzemo ni agahomamunwa. Wakwibaza ngo ibyo ni ibihe? M23 yasatse, ariko gusa yaje gusanga abasirikari ba Wazalendo bishe mu ngabo za Sadeke. M23 dore ko ibingibi ibifata nk'ubugambanyi bwakozwe n'ingabo za Sadeke zaje zije gucunga umutekano ahangaha muri iki gihugu, ndetse zije no gushaka ukuntu zahuza umutwe wa M23 na leta ya Kongo. M23 rero imaze gusaka abangaba yasanze Sadeke yaba yari maze igihe kirekire itanga imyitozo kuri aba basirikari barenga 3,000 bya Wazalendo, ndetse harimo n'abasirikare b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu burakari bwinshi rero M23 yahise itangaza yuko ingabo za Sadeke zigomba kuva mu mujyi wa Goma byihuse, kandi nta nteguza byo kuva ngo bazavayo ejo cyangwa ejo bundi. M23 yabyanze, dore ko kuba abasirikari ba Sadeke barahaye imyitozo abasirikari ba Wazalendo, ibyo ngibyo M23 ibifata nk'ubugambanyi, kubera ko Sadeke yumvikanye na M23 yuko itaje hano gufasha Wazalendo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo kigomba gukora ikiyizanye, dore ko icyari kiyizanye nta kindi ari ugushaka ukuntu ari uyu mutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo byahura bikongera kugarura amahoro. Ntabwo yarije guteza imbere umutwe wa Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Niyo mpamvu rero mu burakari bwinshi ko
kuri uyu munsi ubu ngubu ingabo za SADC ziri kwitegura kuba zava muri Congo hakiri kare, kubera ko M23 yasizoye iravuga ati ubu ni ubugambanyi bukomeye cyane, kubera ko bari bamaze iminsi bataka M23 bafite imbaraga, ndetse ubona ko hari ikintu cyahindutse. Biravugwa yuko rero bari bamaze igihe kitari gitoya bahabwa ubufasha, ubwo ndavuga abasirikari bo muri Wazalendo, kandi uwo mutwe wa Wazalendo wibuke ko urwana ku ruhande rwa leta ya Congo. Ubwo ngubwo rero ubu ni ubugambanyi bwabaye bukozwe n'ingabo za SADC. Ubu ngubu rero izi ngabo zikaba zigiye kwerekeza aho zaturutse, kandi izi ngabo ziraba zijya mu gihugu cy'u Rwanda mu masaha y'isa 8 zigomba kuba zivuye Goma. Nanone kandi nk'uko twababwiye turagaruka ku nkuru y'uwahoze ari perezida wa Congo bamwita Joseph Kabila. Kuri ubu ngubu rero Joseph Kabila araba agera muri Congo, ati rero waraba agikwenda iki? Kuri ubu ngubu rero Joseph Kabila araza muri Congo, araba agiye kureba abaturage. Biravugwa yuko kandi Joseph Kabila yabashaka gusubira ku butegetsi. Ese Joseph Kabila yabashaka gukorana na M23 cyangwa se hari ukundi kuntu agiye guha inkunga leta ya Congo? Reka dutegereze, tuzongera tubamenyeshe amakuru. Tubibutse ko mugomba gukora subscribe ubundi mugakanda no kunzongera kugira ngo n'ayandi makuru